ندیم. قبل از شروع خیلی خوشحال میشم که دکمه لایک رو بزنید و اگر یک کامنت بذارید واقعا ما رو خوشحال میکنید. بریم که شروع کنیم. اولین جمله، چطور میتوانم بهتر آلمانی صحبت کنم؟ Wie kann ich besser Deutsch sprechen? Wie kann ich besser Deutsch sprechen? Wie kann ich besser Deutsch sprechen? تو باید هر روز کمی تمرین کنی. Du musst jeden Tag ein bisschen üben. Du musst jeden Tag ein bisschen üben. Du musst jeden Tag ein bisschen üben. آیا باید با صدای بلند صحبت کنم یا حرف بزنم؟ Soll ich laut sprechen? Soll ich laut sprechen? Soll ich laut sprechen? بله، صحبت کردن با صدای بلند خیلی کمک می کند یا حرف زدن با صدای بلند خیلی کمک می کند. Ja, laut sprechen hilft sehr. Ja, laut sprechen hilft sehr. Ja, laut sprechen hilft sehr. آیا تکرار کردن مهمه یا مهم است؟ Ist wiederholen wichtig? Ist wiederholen wichtig? Ist wiederholen wichtig? بله، تکرار کردن خیلی مهم است. Ja, wiederholen ist sehr wichtig. Ja, wiederholen ist sehr wichtig. Ja, wiederholen ist sehr wichtig. چقدر هر روز باید یاد بگیرم یا درس بخونم؟ Wie lange soll ich jeden Tag lernen? Wie lange soll ich jeden Tag lernen? Wie lange soll ich jeden Tag lernen? 20 تا 30 دقیقه کافیه. 20 bis 30 Minuten reichen. 20 bis 30 Minuten reichen. 20 bis 30 Minuten reichen. آیا باید با دوستان صحبت کنم یا با دوستانم صحبت کنم؟ Soll ich mit Freunden sprechen? Soll ich mit Freunden sprechen? Soll ich mit Freunden sprechen? بله، این یه تمرین خوب است. Ja, das ist eine gute Übung. Ja, das ist eine gute Übung. Ja, das ist eine gute Übung. آیا می توانم با خودم صحبت کنم یا آیا میتونم با خودم صحبت کنم یا حرف بزنم؟ Kann ich mit mir selbst sprechen? Kann ich mit mir selbst sprechen? Kann ich mit mir selbst sprechen? بله، این هم کمک میکنه. Ja, das hilft auch. Ja, das hilft auch. Ja, das hilft auch. آیا دیدن ویدیوهای آلمانی خوبه یا خوب است؟ Ist es gut, deutsche Videos zu schauen? Ist es gut, deutsche Videos zu schauen? Ist es gut, deutsche Videos zu schauen? بله، این در شنیدن کمک می کند. Ja, das hilft beim Hören. Ja, das hilft beim Hören. Ja, das hilft beim Hören. آیا موسیقی در یادگیری کمک می کند؟ Kann Musik beim Lernen helfen? Kann Musik beim Lernen helfen? Kann Musik beim Lernen helfen? بله، موسیقی خیلی مفید است. Ja, Musik ist sehr nützlich.